Ka Meghalaya Arm Wrestling Association kan penlong ya ka Lympung banlap ya Jingïakhun keti batabit jong gejala ban yo let yakun haka National Games arhajar arpunyo. U President ka Association uba June Star Kharbuli uloong ya ka ni ka Jingïakhun an penlong Hasilong College nado ka arpunyo terik unailur hado ka South terik urisau. Haka ni ka Lympung kindon Jingïakhun Kiba nado ka kelas 11 shaneng bat ba an Jingïakhun ya ka ni ka Lympung tang haka shisngi haka shiteo. Since we are being venue inside the long hanging Hasilong College di long haulan September dan New Tarik di weekend di Hasilong College kita kerja hari Sabtu event di CTO Sismi di kita kejadian pelong amal Sismi ni sabun shine dan power dari poster dan flyers di mention hampu KHASI kebendai yang tadi college KHASI kebendai yang tadi district yang tadi office jurun yang tadi gym. Mentang ini pe ya ka Jinglong Jingma